Kaying kasari jong Special Judge ka Protection of Children from Sexual Offences Act Pokso West Khas Hills District Nongstan hakakhat pratarik umentaw banay yayong arja arpulai kala rai pynrem ya weu runar ubla tip kerteng kum ublansius nongsit kat kum ka judgment order kala hukum ban set along jingim yau te runar ringkat kakuna ka wasan po hajar tingka kabalong hapo ka kendon an laispa ar Indian Penal Code nang ta ka ying kasari kala hukum ru bau te runar un ngat ru hakban sha set along hadu lai post nam ringkat bat kakuna ar po hajar tingka hapo ka kendon 6 Pokso Act bat lada omla ban siwi kani kakuna kat kum kopor balabu un hab ban syong along biang sa hinriu penai kanti Nakaliang Superintendent of Police ka West Khas Hills District ulih thu bau yau te runar la rai pynrem halor ka jingdon kti jong u ban bathat ya ka jingim jong iwei Heprit ka bla jia ha ka life way tare uluber arjar khat kendai ha umwar yap West Khas Hills District ya kete ka jingjia la ujor mokodma hapo Nongstan Police Station hapo ka kendon an laispa ar IPC jong ka Pokso Act Hak jing tokit bat lingba ka jing trace tom dagi pulet officer bat kinong tray yau te runar la yo ban kep no bat hadin bala bishar bnia na kalyang ka ying kasari kala raya ka jing bishar bahak bat pengat yau te runar hakite ki kendon bating